Handiye Roja Şemiye teqinek pek hatibû mixabin de encama vê teqînê de 46 kesan jiyana xwe ji dest dabûn, 55 kes birîndar bibûn, 26 kes jî rewşawan xedar bû. Hevalê me Barış Özdemir niha li Reyhan de li hemberî me yê em ê berê xwe bidin Reyhanliyê gelo agahiyên dawî çawan e. Berê Barış agahiyên dawî em li te gudeşte bistînin, em li te gudarî dikin. بله ملحات وکی هنجی زانن دو نپر لريحانلی تقینه سه تقینین جدا پیکاتن تقینه اول لبر شارداریا ريحانلی پیکات پشتی وی تقینه 5 دقیقه درباز بو و تقینه دویمین و سیمین جی لبر آواهیا پتت پیکات تقینه هری باندوردار هری تسیرای زیده هر دو تقینه داوی بون لبر آواهیا پتت پشتی تقین آواهی و کارگه گلک zarar دیتن وسایل تف شوتین دوی تقین دا مخابین 46 ولاتین مجیان خواج دستان و جسد جپینجی زیده تر جی ولاتین ما بریندار بون درمان کرنا برینداران هج دومه لروشا 24 برینداران هج گرانه پشتی تقین لدورالیا جه تقین تودیرن برفره هاتن گرتن هزین اولکاری تیمن تندرستی و تیمن آگرکوژی تف به هف راقبتین جه تقین دا لگرین خواه کرن خباتین خواه کرن ایرو جه ایدی کسین کو خودی کارگه نه جه اصنافن لوی داره دکانین خواه تمیستیکن وکی اون جزانن تسیرا تقین زف باندورد زف زیده بو جامن دکانم تف شکستن تف تقیان و اصناف شی نهایدی جام دکانین خود پاکش دکن جبو روزن پیشمه پشت تقین و ناسنامه 38 ولاتیان هات دیار کردن جوان ولاتیان سه کس ولات 4 کس ولاتین سوریه بون ین 34 کسی ولاتین ترکیه بون ev kes hatın teslimi malbat tavan kirin malbat jî miriyên xwe defin kirin îdî kona taziyan hatın ava kirin lê ji ber ku ji her malbatê kesekî miriye herkes li kona xwe disekine û piraniya konan vala dimîne em dikarin bêjin teqînek zaf dilsoj bû dilê welatiyên Reyhanliyê zaf şewitiye êş û keserawan zaf mezine ji xaynê wê em bêjin Kılıçdaroğlu îro saet dehan da tibe Reyhanliyê derheqê bûyerê da bi tîm bi heyetekî bixwe re bêd Reyhanliyê û derheqê bûyerê da derheqê bûyerê da li pirsînan bike agahî dibistîne Liverti gotin ku Serokvezîr Recep Tayyip Erdoğan ji bavayê ki sürpriz be vê derê lê ev gotin rastiya vî gotinê heyan an tune em hej vî nizanin ev tenî gotin em vî bihîst em me xwest ji were em parve bikin li vir divê em behsa tiştekî jî bikin ji ber ku dilê welatiyên Reyhanlê zef şewitiye gengeşiyên piçûk jî çêdibin Welatên Sûriye ditirsin derkevin derve newêrin derkevin derve niha agahiyên di dest me da ev qasin piştî ku agahiyên dîn bikeve dest me em ê bi were parve bikin Melahat Uluç Berê Barış Özdemir em gerekî spas dikin berê temaşevanên hêje hevalê me Barış Özdemir FC rojin li Reyhandiyê û geşedanên dawî bi me re parve kir wî ji got îro wê serokê giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu here Reyhandiyê û vê dera agahiyên dawî bistîne dîsa Serokwezîr Recep Tayyip Erdoğan jî niha hêj tişekî teqestuneye lê dibe ku sürprîzekê bike Serokwezîr Erdoğan jî here Reyhandiyê dîsa hevalê me sermijare gerek girîn sekinî brastî behsa penaberên Sûrî kir got ji tirsa ew jî nikarin derkevin derve niha jî gengeşiyek wiha tirsa gengeşiyek wiha jî heye berê agahiyên dawî bi vî şiklî bû bînerên hêja bi nûçeyên xwenîdinê em devam